Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas pravimo špagete carbonare. U šerpu uspijete vodu, zatim dodate malo ulja i malo soli, a kada voda krene da ključa, dodate i špagete. Vrijeme kuhanja špageta vam je napisano na pakovanju. Dok se kuhaju špagete, isickate slaninu. Slaninu isijecite na veće komade. Zatim u voku propržite kratko slaninu. Slaninu pržite toliko dugo dok ne pusti ona svoju masnoću. Zatim izvadite pečenu slaninu na neki tanjir. U vok sad stavite kuhane špagete. Dodajte jednu kutljaču vode u kojoj su se kuhale špagete. Umutite 2 žumanjka i dodajte dosta parmezana. Dajte još u to sve vodu u kojoj su se kuhale špagete, ali pazite da vam voda ne bude vruća, da vam se ne skuha taj žumanjak. Na kraju, kada se sve to fino sjedinili, uspite u vok. Miješajte neprestano 1 minutu. Zatim to isključite i prijeko pospite pečenu slaninu. Želji, kada budete servirali špagete carbonare, možete preko još da pospijete parmezana. Nadam se da vam se ovaj brz i lak recept za špagete carbonare svidio. Ukoliko želite, isprobajte ga, a mi se čujemo u narednom videu. Ćao!